Shuti za Timas TV na Butoto Mihanda TV turabakiriye. Murabona imbere yacu kuri kamera dufite umutumirwa. Muramubona araberewe kandi murabona arakeye, adufitiye ubuhamya. Afite ubuhamya, muramubona yishimye n'ibyiza Imana yamukoreye. Niyo mpamvu twifuje kugira ngo tumutumire abashe kutuganiriza. Rero nkuko mubizi twebwe hano nk'abakozi b'Imana buri gikorwa cyose tugitangizanya n'amasengesho, ariko nanone tutarasenga reka tugusabe wowe mukunzi wa Timas TV ndetse na Mihanda Butoto TV cyangwa Butoto Mihanda TV, dukore subscribe, dukorere comment na share, hanyuma iyo nkunga yawe tuzayigushimire. Reka rero dusenga Imana. Mwami Yesu tugwaye icubahiro, uri Imana yacu, umwami wacu, tugushimiye kuko dukunda ibyiza wadukoreye bituma tuza kuri kamera tukagushima, tukavuga intuwa yawe wakoze ku bwacu ndetse no ku bwa bose. Reka bane natwe muri iki kiganiro kandi kigira bo buba cubaka kibafashe mu buzima bwawe, tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Turakwakiri rero, banza wibwire abakunzi ba Timas TV na Butoto Mihanda TV, tubwire amazina yawe hanyuma dukomeze. Muraho neza, ndabasuje mwese nshuti za Butoto na nshuti za Pasiteri. Ni Pasiteri mubyeyi turashaka kumuvuga mu izina, ariko muri kubibona hano twebwe batumirwa babo. Yego, nitwa Pasiteri Rujanika Patrick. Murakoze cyane. Yego, dukomeze. Buriya abashumbaga kubavuga mu mazina ariko biza bigora. Yego. Ariko murabyumvishije Pasiteri arivuze ubwiwe. Rero ndatinze muri byinshi, ndabasuje mwese aho muherereye mu mpande zine z'isi. Ndabasuje abatuye impande zine z'isi mwese mukurikirana zino cano zombi. Amahoro y'Imana bane namwe. Ku mazina yanje rero nitwa Mutonese Gentille, kandi umukobwa w'abagunga mu nzu y'abadinzi, kaba ndi umwishwa w'abasita, nka mukazana w'abongera, ndi umumama, mfite abana babiri n'umutware. Ibindi birenze kuri ibyo Yesu aduha umugisha. Amen. Yego, urakoze. Twumvise amakuru yawe y'ubuhamya bw'imirimo Imana yakoze. Yego. Ya, rero iyi Imana ihaye umubyeyi gutwita akagira igihe akabyara. Yego. Tubishimira Imana. Hari icyo Imana iba yakoze. Rero kubw'ibyo tumaze kumva ko hari icyo Imana yakoze. Yego. Twifuje ko twagutumira kugira ngo ubicu usangiza abakunzi bacu, tubwire ukuntu Imana yabanye nawe muri biriya bihe, kandi Imana ntiyemera ko ukorwa n'isoni, Imana yemera ko ukikira. Wone umugisha. Rero tuvire muzi utubwire ubwo buhamya, kandi ube nkuzamura nk'ijwi, uzabukoze cyane. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ihora dukora ibintu bitangaje. Ndashima Imana yangiriye neza ikama gutwita no kubyara, kuko bazavuga ngo abana n'umwanda uva kuwiteka. Rero ndabashimiye kuba mwaduhaye ikaze, Imana ibahe umugisha. Ubundi kandi yishimiye kuba hano hantu kugira ngo tubashe gusangiza abantu. Iyo tuvuga ubuhamya ni ukugira ngo nimba hari umwe muri twe ufite icyo kibazo agire kwizera. Dufite Imana ivuga kandi Imana ikora, Imana irenze ubushobozi bw'abana b'abantu. Rero reka mbasangize ubuhamya kuko mwatwifuje mukadutumira. Namwe turabasuje kwanza Pasiteri. Yego, murakoze cyane. Gusuzanya ni umuco mwiza. Yego. Yego, reka tubaheze ubuhamya. Ndashimira Imana yandinze. Ikintu cya mbere, narasamye nk'uko ababyeyi basama, murabizi mwese. Urugenzi rw'amezi 9 ntabwo rwari rworoshe na gato, nabanye n'Imana. Yego. Rero tudatinze reka mbabwire ubuhamya bwanje bw'ibintu Imana yankoreye. Habayeho nyine ndatwita urugenzi rw'amezi 9, ngera umunsi wo kwibaruka nk'abandi babyeyi, ngenda ku bitaro. Munshike ku bitaro, bambwira ko umwana yagize ikibazo, umwuka waheze mu nda. Ibitaro nari ndiho bampa transfer ku bindi bitaro, ngize barambwira ati nta yindi. Akiri mu nda cyangwa wabyaye? Umwana yari akiri mu nda. Umwuka umushirana akiri mu nda. Naragiye nja ku bitaro, ndangize nirigwayo mu gitondo. Nagiye mu gitondo saa 2, bambwira ko ndi bubyare saa 7 ngo zigere, bambwira ko ari saa 3 ngo zigere. Abaganga bahiriwe, murabizi ko abaganga bahira atari bazaharara, barataha. Batashe haza abandi, barambwira ati Yego, komeza. barambwira
ntabwo bishoboka ko wabyara kuri bino bitaro ko turabona ufite ikibazo ariko ntibashoboka bambwira ikibazo abaganga murabizi baba bafite ubwenge bwinshi barambwira ngo nje ku bitaro za Mama Lucy ku batuye Kenya barahazi ngenda ku bitaro za Mama Lucy nkimara kugerayo ndashima Imana yabanye nanje Mama Lucy ni ahantu haba hari abantu benshi cyane ariko nabanye n'Imana mu bintu byose narahageze baranyakira bambwira ko mfite ikibazo ngomba kujya muri emergency bambwira ko umwana uri mu nda umwuka usa ngaho waheze bambwira ko nta bundi buryo busigaye ari kuja muri sale dope ndagenda barambaga bakimara kumbaga nako bazavuga kuri mwana isubira inyuma gatoya barambwiye ngo tugende bashikumbaga banshizemo oxygene muzukuri ntabwo byabyoroshe na gato jewe ku giti canje numvaga ko umuntu ugiye gushirwamo oxygene abapfuye ariko nabanye n'Imana bashiramo oxygene ndagenda barabongera umwana umwuka umwana aravuka ararira ndishima ariko bavuga ngo uyu mwana arizega abari muzima Imana yabicoyero cyane nukuri narishimye pe nuko urugenzi ntabwo watangiriye ndagenda bampaye umwana nako abantu babazwe bazabeza umwana bitinze umwana bamujana hayiwe baraje banjana haje bukeye mu gitondo ico gihari saa sita za nijoro bambaza saa sita za nijoro hageze mu gitondo nibwo bampaye umwana mu gitondo saa 12 bampeza umwana muzima mwiza umwana usa neza ndavuga ngo Imana yo mwijuru ihabwe icyubahiro amen urugenzi rutangira gute umwana ngitangira kumwonsa umwana yararutse ubwo nyine mu gitondo umwana akazaruka ibintu by'imihondo n'ibintu byirabura akimara kuruka ngira ngo ni ibisanzwe mare kugira ngo ni ibisanzwe abaganga baraza batuma umugabo ngo aje kuzana umuti wo guheza umwana agiye kuzana umuti wo guheza umwana awumuheza umwana arawuruka bahita bamubwira ati none ukuntu bimeze umwana afite ikibazo gikomeye tugiye kumujana muri nasari abantu batazi nasari ni ahantu bajana abana bafite ibibazo bitandukanye muri ICU bajana bamwe abana bafite ibibazo nuko ico gihe bahise bambwira narabwiye ngo hano muri Kenya twaje mu ikosi nikako umuntu yovuga bahise bambwira ati mubyeyi ihangane ufata umwana wawe mumanukane ubwo nari kirimo na sonde ufata umwana wawe mu ntoki mumanukane tukwereka tujanye umwana birangora cyane kugenda gahoro ndagenda nshitse umwana wanamushikije bamukuramo imyenda barambwira ati guhera urugenzi rw'aya masaha buri nyuma y'amasaha 3 tugeze kuzoja kureba umwana kandi hari hejuru mu igorofa nabonye Imana cyane hari hejuru mu igorofa nukuvuga ngo narurukaga kamanuka isikari abazi Mama Lucy muri maternité kumanuka ukika hasi buri nyuma y'amasaha 3 buri nyuma y'amasaha 3 nukuvuga ngo umwana bamujanye saa 6 za kumanywa barambwira ngo saa 9 utegezwa kumanuka ngifite na sonde tegeza kumanuka ukasha kureba umwana saa 9 zuzuye baragasaba kanga saa 12 zuzuye usubire saa 3 za nijoro usubire saa 6 za nijoro usubire saa 9 za nijoro usubire saa 12 za mugitondo usubire mbese mwumva ukuntu urugenzi rwari rumeze ndagenda mzimba amaguru hariya nta nubwo babijyamo ukazuza mu kama escalier ugifite ico gisa na sonde bayinkuyemo bukeye nukuri byari ibintu bikomeye biteye ubwoba kugeza naho uvuga ngo se Imana yakoze ubushake bwayo basugataha kuko nari intesetse bikomeye nari intesetse ico gihe niko nabonye agaciro k'abavyeyi nkiraho ngaho ndashimira abavyeyi bose umuntu utazobaha umuvyeyi mu mama nuko bafite ikibazo abavyeyi ba mama bazabitangira je nageze aho nsenga ndabati Imana wakoze ubushake bwawe ariko nkava muri amateso abagore twavyaye rimwe baratashe bamiriwe neza je ndarazunguruka ijoro ryose nari nje nyine muzukwe twari kumwe n'abandi bavyeyi ndashimira abavyeyi b'abanyagihugu cyane bansubizaga mu imbaraga bakambwira ihangane twebwe twavyaye abana b'amezi 5 ariko tuzihangana kugeza igihe umwana azageza amezi 9 mwari muzi ko umwana w'amezi 5 azabaho twe tubizi ngo mu muco wacu mwari muzi ko bihaba umwana avukira ku mezi 5 bakamurerera muri kuveze kugeza igihe bakaza bati kangase wowe uri kurira nti uri umutesi cyane ndi kubera ko twebwe bano b'amezi 5 nzamurira kugeza igihe amezi 9 azemerera
ibiro bisabwa ngihari none wihangane ninjoro bakaza kumbwira ati tumanuke tukagenda tukareba umwana mu by'ukuri ico gihe ikintu cambabazaga cyane barambwira ati umwana ntagomba konka umwana ntiyonka uzoza ugenda ufata umwana umwiyegereze umwana akubone nka nyina ariko ntumwonse ico gihe nashikaga nkari umwana akatungwa n'ikugo yaratunzwe n'imigozi bamushiragamo ya serumu bakamanga serumu ngira mugaburira yonyine ubwayo nuko ariko nyine byari ibintu bibabaje kuvuga ngo abandi bavyeyi ko baragenda kurazuka amasaha yose baje konza tuwaje kugira gute bakaba ati none ico dushaka niki uzufata umwana umushire mu gituza umwiyegereze umwana amenye ko afite nyina ariko utakindi kintu ukora ico gendaza mbwira noneho umumama umwe muvyeyi ndambwira ati se wambabare nkamwonsa tukareba ko bigenda gwihishwa abandi badahari arambwira ati boshaka kwicira umwana ati mumpezi umwana harira umwana yafataga imigozi y'abantu abana bari kumwe akayonka gutya agaciye abana bari kumwe kugezaho bavuze ngo nta mwana mbese bakaza bati nta mwana uzongera kwegerana n'uno mwana kandi uwo mwana ari umwana w'iminsi bakavuga ati uyu mwana kubera usamba umwana akaza afata imigozi y'akayica agaca imigozi ashaka ico yonka kugeza bageze bafata umwana baramuhambira umwana w'uruhinja nawe azahambirwa bafata amaboko bayahambira muri pampasi barafunga bafata amaguru bayahambiza ibyo ukabibonesha amaso umuntu w'umubyeyi bakambwira noneho bamwambikaga agatetera hano akazica gutya agaca n'izo abandi bana bari kumwe aho ngabo baruga agatunda kariho abana benshi biteye agahinda kenshi noneho barambwira ati noneho uyu mwana we nasaga guciye imigozi urayimwambika wenyine kandi ubwo yari umwana w'iminsi 3 avuga ati ikintu kigiye kuba tugiye kumuhambira bagafata amaboko y'umwana bakayinjiza muri pampasi bagafunga bagafata amaguru bagahambiza imigozi ya serumu umwana akarana ameze gutya ariko nyine zose narabyihanganiye nuko tudatinze muri byinshi ndagenda ntuye aho ngaho mu marusi namaze iminsi 7 tuye muri amahangayiko yo buri nyuma y'amasaha 3 ntegereje kureba umwana takijyamo gihari amugura aragenda arabyimbagira nkiriya tujyama bakora operation tujyama uragenda wavamo nimba twaragendaga mu bana 6 twavagayo nka 6 n'igice saa 1 saa 3 zagaruka gasura kuva nka saa 4 n'igice saa 6 gasura kuva nka saa 5 n'igice ne twagumaga mu bana kugira ngo tukomeze twiyegereza abana nuko tuvuyemo tumaze kuva hari hantu mu marusi bakambwira mu mwana ico gihe nkiba umwana bumwe abanasi badahari nkamwiberi narangiza umwana akaruka yaruka ngahisha ibirutsi ariko je nakazangiraga ngo kundagira umwana neza naho bakumva umwana afite ikibazo gikomeye kabihisha ngakura akagoma nkabihisha abandi bakangese uzwisha ku mwana gwaye gutandatu umwana ni muzima umwana yarashi umwana avukanye ibiro 4 n'igarama yari munini kubona nta kibazo afite umwana asinzira neza nta kibazo afite kugeza aho nateje akavuna ati mu mwana wanje ntahe ndashimira umuvyeyi simuzi gusa no twahurira ku bitaro baramubwira ati wowe genda uvugisha uriya mwana umubwire ariko ibyarimwe kuko je naravuga mu mwana wanje tahe nuko tahe nari maze kuruha umuvyeyi araza arambwira ati nshewe navyaye umwana ntiyarira ngize ivyumweru 3 hano kandi cyizere mfite cyo kubaho umwana ariko ndihanganye wowe bakiye babwira umwana ni buzima ihangane none se ntibakubwira ikibazo umwana afite kuruka kuruka biterwa n'iki bakambwira ngo umwana mu nda yari ubucafu none bakambwira ati umwana agomba kuruka ibintu by'umweru akamubwira umwana kiyari ku muhondo n'umukara umwana afite ikibazo gikomeye none ntibareka ngo abiruke nyine bishiri bo baza babikuramo gute nibura base ko turamuvura ngo bivemo gute nukuri umwana uzobaho ntawuzume kuko ndahuruka Kenyatta mbabwira ikintu Kenyatta bakoze mama bose batakoze kandi ari ikintu coroshe umwana baravugaga ngo baba bashatse ko umwana abifusa mu myanda ntabizane mu kanwa none umwana wo kubinyuza hasi akabinyuza hejuru yego bakavuga ati twebwe icyo dushaka umwana binyuza mu myanda ako dushaka ko bizana mu kanwa urumva turangize noneho hageze umunsi umwe barambira umwana yakize ndishima bamuvana muri ICU bamujana ahandi ngo muri B1 bahageze umwana
akomeza n'ubundi kakavuye ko guca imigozi y'abandi bana baba bari kumwe aho. Ico bakoze bahise bamufata baramucuramisha. Sinzi namenye nimba ari umuvyeyi w'umwana wabikoze nimba ari umuganga, ariko zarantangaje. Abandi bana baryamye gutya usanga umwana bamucuritse, umwana yerekeye hasi aho kwerekera uko abandi bana bari berekeye, bamucuritse. Bamaze kumucurika rero umwana araruka bikaza bica no gutya. Noneho baravuga ati ubushobozi bwacu katwe burarangiye, kwa mama Rusi ubushobozi bwacu burarangiye, tugiye guhamagara ambulance umugabo aze mu gihe Kenyatta. Ico gihe nta n'imyenda nyari mfite, kuko barambwira agafata imyenda yose ufite isubize mu rugo, umwana atazambaye imyenda batazoje wenda no kuyiba mu bitaro. Ico gihe mama wange ati hamagara umugabo arambwira ngo ageze mu wiki abantu bazi umoja ngo araje. Namwe ati ko tugiye Kenyatta nta myenda y'umwana, bahita banga ati hutisha umugabo aze, umwana afite ikibazo gikomeye. Twagiye Kenyatta nta myenda y'umwana w'uruhinja, twajanye agasarabeti kamwe n'akagoma kamwe kangana gutya, bahita badupakiza mu modoka. Ikintu cyanteye ubwoba, sinanzi ko umutoza muri ambulance ngo ari muzima. Naza namugenda mvuga ngo umwana none yapfuye, kandi mbona umwana yari muzima nta kibazo yari afite. Turagenda tugeze Kenyatta haraguye abantu bagwaje Kenyatta mbaye poli. Kenyatta haraguye, twageze Kenyatta twajanye Imana iheze umugisha umuganga ngo ni Judy yambaga hafi cyane. Ubwo wari umaze kingari gutaho ngaho yari imaze iminsi 7 mama Rusi icyumweru cyose. Barambwira ngo Kenyatta niko kugenda jana no muganga Judy nuko atokumva n'ururimi, ariko umutware wanje yaramushimiye, nawe ndamushimiye. Yabanye natwe muri urwo rugenzo aratujana Kenyatta. Twageze Kenyatta saa 10 za nimugoroba, wagaye igitanda saa 8 za nijoro. Ico gihe mwumve ko ndi umuvyeyi ufite ibi gisebe, kamfite akana kaganyije kadafite umwenda, arafite agasarabeti kamwe n'akagoma kamwe gato, nayambeho ya Kenyatta hasi mfashe umwana. Bakavuga ngo umuntu winjira indani numwe niyinjiramo umugabo urasigara hanze, kandi naje nyine ngowe no gukenye no gufata umwana. Umugabo akagenda agafata umwana ngasigara hanze mu mbeho. Imbeho iteye ubwo ntaka igico kwifubika ntaka, kwa dufite igitenge kimwe. Pole cyane. Ntabwo byari byoroshe. Tugeze Kenyatta saa 10 turahicaye kugeza saa 8 za nijoro. Saa 8 za nijoro nubwo bavuze ngo tubonye igitanda c'umuvyeyi n'umwana wo mugabo urarara aho ngaho wicaye. Mugabo wanje yaraye hanze. Ntaco bitwara. Kuko ntiyari gutaha saa 8 za nijoro. Ico gihe Kenyatta haragoye pe, habe n'ico kujya twicaye. Yaza agenda akagura agakombe kangana gutya 80 hano muri Kenya, kangana nk'uko kicaye byose zomariki. Nawe ntahazi ntansigira umwana ntagira gute. Nararushinga ngenda kagenda muri turi dutanda twazakiza abantu ba emergency, kandi nakajyamo iminota 2 haza umugwayi kururuka kuri kagatanda ko nyine kana kwa emergency. No kujya saa 8 ikintu cantangaje cyane kinyereka ko Mana yanje saa 8 zigeze barambwiye ati noneho kuntu bigiye kugenda ubwino twereka aho tugiye gusiga umwana. Wego uragiye tugiye kubatandukanya, kandi murabizi ko mutabanaga n'umwana. Twabanaga n'umwana iyo minsi yose nyabaga mama Rusi ntubane nawe. Kenyatta nawe ganti tubana tugenda kure mu mwana imyenda tumujana agomba kuja wowe wikomereza. Nuko njewe nari maze kumenyera, nama mfata umwana amamushira ngo nama ngenda, nama nibagiwe umwana kubera ibitotsi n'umuruho nari ngiranye mama Rusi iyo twajyamaga. Nkimara wibagirwa umwana namushizeho umwana saa 8. Tuzi ko saa 9 hemewe uko abantu bazaje kureba umwana saa 9 na saa 11. Wibagirwa kuja kumureba saa 9 na saa 12. Nkimara kugera bapfe kumva kitanda nama numva ndaruhutse. Ibitotsi by'icumweru zuze murabizi abaze bafite inda zitwatyama. Nkimara kugera Kenyatta namuvuga ngo nama ntanga umwana. Muribuka ko nashite nijoro saa 8 n'abandi babyeyi bari kumenya ngo ninde waje nijoro. Bose bari basize bategereje saa 9 ngo baje kureba abana. Nama ngenda mwana yanje. Imana muzamurika Imana yitwa Imana. Naragiye saa 8 nama njyama nibagirwa umwana. Habe saa 9 abandi babyeyi baje kureba abana. Saa 12 baje kureba abana. Njyama umwana harira gusa. Saa 12 baragenda, saa 3 za mu gitondo ziragera sinzire ko umuntu wapfuye. Bigera saa 3 gisinzire za mu gitondo. Sinzire ndaze nuko ngira umwana. Pole cyane.
haza kuza umubyeyi kuriya nza mbwira abantu muza mwubaha ababyeyi bakuru. ababyeyi bubahwe niyo mudahujije ubwoko. umubyeyi ni umubyeyi yaraje saa 3 umwana yararira nte bamenye umwana ni uwande. saa 3 araza araryororosa nje nkamubwira ngo ni mu gicuku ko naza mbonaga nasinzire nkamubwira ngo none gacari kare yamaze ati mama ni wowe mekuja usiku ni wowe waje nijoro saa 8 tije sinya ninsinzira abantu bakuru gati bagira n'ibitotsi cyane ni wowe waje nijoro ntati yego nije waje nijoro none byagenze gute ko wibagiwe umwana warize kuva nijoro kugeza unyene tuzi nyirawe mukuru umuvyeyi tinagenda mureba ndamuhoza ariko sinarinzi nyine ariko nimba ari wowe ngwino kukwereka umuvyeyi kujya n'umuvyeyi yamubwira ati wowe uko bigiye kugenda ngwino nkwereka ko bazahanagura umwana ko ndabona ko umwana muto kandi umwana ndetse kuva uzaye tinje simbizi uwo wari umwana wa mbere cyangwa yari umwana wa mbere nari nzaye uwo muvyeyi aranyereka ko bazahanagura umwana ntavyo nari nziga murabizi hano muri Kenya uzara ntanyoko bukwe ntamugwaza uzukuza umara kubaga wasaba n'amazi bavuga ngo wenda ugire te ugenda gusenera amazi nuko wa muvyeyi ganyeretse ko bazahanagura umwana aranyeretse ufite tufuta two gusiga umwana aranyerekera ibintu zose nuko ndagenda no mama ari kugera nka saa 4 n'igice baza kuba ati mama gentile niko bakundaga kuvuga ati ni wowe tugiye kuvura umwana ngwino ureko tugiye kuvura umwana wawe afite ikibazo ariko ikintu jimira Imana Kenyatta yavuye ari muri emergency ngo nako mama Rusi twavuye muri emergency ngo tugere Kenyatta bamamujana mu bana bakize mu bana babakira cyo kintu cyarantangaje bamujanye mu bana babakira badafite ikibazo kandi twavuyeyo batugiye kumwara afite ikibazo gikomeye nuko tugeze nyine baranga ati ngwino tukwera ibyo tugiye gukorera umwana ni ibintu bitoya bamabyorusha ni ibintu bito muri tubikwereke nawe urabikora kiyagera afashe umupira wo kumutsa umwana mu zuru uritse ngo waritse mu nda sinzigaho bakazakura ubucafu bakavanya mu nda bakazamura n'iserenge bafataga umupira bakawinjiza bagasigaho akantu bagafungura iserenge bakazapompa kazamuka igihe bapompse bwa mbere havuyemo ubucafu 30 barasaba barapompa bakuyemo bwinshi bose nabimenye bakuyemo bwinshi barambwira ati inshuro ya kabiri niwe uri bukure no bucafu baza kugira ubwoba barambwira turakura no bucafu zose ukomeza kurure turebe ko umwana akira nuko ndagiye uwo munsi ndakuruye nanje bari bakure 30 unje gukura haje 25 ngati nyuma y'amasaha 3 kuzuza kureba umwana uzufata iserenge kuru ijya mbere kuri yaje 25 ndasubiye ndagarutse ndakuriye 15 ndasubiye ndakuriye 10 se gukura ngo 5 subire gukura ngo 2 subire gukurura haje rimwe bwari bushize tonoga andu habera ikibazo bari barambwiye ati uzugenda ukama amashereko yamenye umwana igazaje konka zonka amashereka bangana tuzonza umwana ibisibirana birumvikana nico giganda maze kuyakamaga mbonye baraje tingwi tyasigaye rimwe ngwino wonse umwana turebe uko bigiye kugenda maze kuyakama ndakarakaye ndaheruye ariko umwana arakuruye nka kabiri amare maragati fata serenge usugerageze mu nkurure haje amashereka ambwe ati umwiserenge aranda yagaruyeka kugena namuhaye ndayagaruye mwiserenge arambwe ati umwana arakize ndishima ganzamura umwana Imana icubahiro n'abati Imana ishimwe aho noneho gamara kuvata Imana ishimwe umwana yamataga bwa busamboga nababwiraga bwa busambo bwa mwana gaburaje nibwo umwana kaza yamarira zanibuka ari ninjoro abaganga bagiye kumutekera icayi ninjoro saa 8 umwana akamfata abandi bavyeyi bagataha umwana akamfata akagerageza agahebura umwana akamarira gusa umwana ntandekura abandi bavyeyi bakaje kuryama gasigara none baranga ati ariko ibyo kuruka birashira se byo kuruka byashize kuva nkuruye gakashirika umwana baye muzima none ikindi kintu nza no guhamya buzengi abavyeyi bazabyara bakavuga ati bonse umwana warabaye bakishimira amata y'abazungu ngo za kigozi nibiki bira bintu nivyo byari bigiye kunyicira umwana rero umwana ntamaze gukira ariko nkareba amasaha nzamfata ngo ndikonsa nta mashereka ndababwiye ati none uko tubwiye je muzamumpeza amata
ko habaga hari udukobwa b'abasomali bataba bakeneye konsa bakazaguma bakabwira abana amata ngo abana ataye ngo nta mwanya naje gana ati none hari amata muzo muyamba nanje uhereza umwana kama ngenda nzaniye ukari umunsi umwana wo mpinja mukorogera akabebero kuzuye nyahaye umwana saa sita za nijoro umwana asize saa tatu za kumanywa kuva saa sita kugeza saa tatu yahaze yamagotomera umwana arahagaye amasi none ganaza sigara ngenda akabona umwana arasinziriye akabona umwana mama wange nawe ati sawa roza nyamuha sinzosubira mu mpezi umwana agura mu njyana umve ganto ukunze gutesigaye z'ubutesi ni babyita inyiga kubyara abizi nimba ari ufite abakuyobora abanyoko bukwe no njega kishima gati ubwo yamwe gahaga kandi ntarire jewe nta kibazo ngende yijyamye no gabsamye biteza umwana kibazo umwana abagira constipation akuya constipation pasteur bivuze neza cyane ubundi rakaza mvuruko mzira nabibonye umwana agira constipation ndaheza umwana ibintu bimurenze urumva buto muza munza abana no njega kishimaga umwana karangwa neri gisambo akamukubita ibebera umwana agafunga kwituma naho gahaje gakuba ikibazo gikomeye umwana yamakubita ubwo waratashe mu rugo cyangwa uracana ndi mu bitaro bacarinze ngo barebe ko ibisubizo biri ku murongo Kenyatta gusa nabavyeyi ibitaro byiza pe none ariko abaganga bakambwira tiwawe mama usifurahie kupea mtoto vitu kama hizi ntukazoguma kwishimira kwezi umwana ntayapana daktari umwana ako sawa umwana wamwa gutya none umwana yaja gufite imyanda bakamwoza bakazana imipira bakamwoza umwana agenda arafunga pe burundu kuko ari raporo twandikaga ukandika bakakubaza wandika ibyo umwana yakoze ukandika cyane kwandika iby'inyanda akabisiga buri munsi ati sasa umwana wawe afite ikibazo gikomeye bari bambwiye ngiye gutaha nyishimye ndi mtoto wako bado akona shida afite ikihe kibazo kandi ko nzi ko ikibazo carangiye umwana wenyine atari ituma tutarenze kumwoza ntuzova hano nico gihe gahabaye urundi rubanza gakomeye baravuga ati ikintu kigiye kuba uyu mwana tugiye kumubaga naho ngaho ibintu tuzantangarishika umwana w'uruhinja baravuga ati umwana tugiye kumubaga ndikubera ko nitutamubaga umwana azagira ikibazo zamutana mu rugo umwana bupfireho umwana byimbinda kubera ko adashoboye gufite inyanda wenyine tutarenze kumufasha umwana bagiye kumubaga barangati bagiye kumubaga turavuga ngo umwana arakiza Imana ishimwe kubera ga yamata niyo mpamvu bagira abavyeyi baza bayishimira guheza abana ibintu batangana za kigozi na za ibi cyane zarugiye gutuma umwana bamubaga noneho gabatanga urugamba rwo bagiye kubaga umwana abatete mwumbagira umwana ndatashe ko murabona ibyo ucogeye kera nari mpamaze iminsi nari mpamaze iminsi nk'umunani kandi cyumweru kirenga babwiye ngo tuje gutaha tugiye gutaha nibwo batangiye ngo giye kubaga umwana tise kumubaga biratwarigiye kingana iki ngo turamubaga ngo azamara ibyumweru bibiri ngo dutegereje ngo turebe izo twuzizaza zimeze tangira kumva ko ati oya mumbagire umwana umugabo ndamuhamagaye ati bari kuvuga ngo barabaga umwana ntoyaye muzehe data wuke ati ibyo bitabimba bishoboka muri uko muvamwo ibindi tuzabikurikirana nyuma barabaga umwana w'uhinja gute mana abanyagihugu twari turi kumwe abana babo hafi ya bose bari babazi ibo rukuntu bazabaga abana be nta mu rubavu bagarufite imyanda bose ariko yemwe abana b'impinja kubabaga azarira akamashanyuko ntumbwire ko bamubazi bamubazaga niyo ruzingi no bakambwiraga tujyamye Imana ishimwe cyane tujyamye n'abandi banyagihugu bakangasewe umukobwa ko babaga umwana nushika umwana akagupfana ntoyaye twebwe ukuntu bimeze twebwe abanyamurenge twizera Imana Imana irahari kandi kiza anti we mukongo ufite imikino Imana natwe zikiza ariko umwaka arumwe wambwiye ati je mwana waje muzi kumubaga inshuro 3 zangenda bakamubagarira agapasuka yarira agapasuka inshuro 3 singaho ndihanganye tanawo ko bagwa ngo babaga umwana bare ikibazo umwana afite kama mbabwira atoye umugabo wanje ntabwo yaravyansa umugabo wawe niwe nyiri umwana twebwe tuzemera tebaga tuzuko badutaye twebwe ko iminsi tumaze hano mu bitaro baradutaye ariko twebwe ico turiho n'umwana tegereza wowe umwana akiri nonoga dutangiye gutera n'abagangaga ubwo nyitwa duterana ntago bazabaga umuntu nyirabyo atemeye
bahita baza umuganga niho naboneye ko kuko Imana yamuvuga ngo liste y'abana bafite kubagwa ejo na gatanu yose yuzuye. Uwo mwana wawe turagumugumana tukomeze tumwoze, niturangiza kumwoza azabagwa next week. Kama tuvuga ati turatahana umwana niyo gahabereye intambara, bamwe bakavuga ati mutahana umwana azakira, uwo mwana ni muzima. Nuko nyina uba ufite ama stress nti wonse umwana nutamura uko konsa umwana akamwe gahaga ukarekana n'ibyo bintu umwana azakira. Abandi ntoya iminsi mwihanganye z'umwere bibiri timugenda kujana umwana ukigwaye nunkamacanganye ikigo, ariko no nari nemeye none ati mu mujana mu bage ntakunda abandi bararabantera amasomo bama baza ngo liste y'abana umuntu Imana ifite umugambi ganuko biza bimenya ti liste y'abana bose bazabagoje kuwa gatanu yuzuye. Sasa wowe kuya ko wanze abumwana bazabagwa icunguru gitako wa kane, kama tuvuga ati nimureke dutahe duteze intambara ku bitaro abandi ko murabura n'abaganga botera umwana isindano mbi. Muganga karavugira gutya nawe ngogira gutya ngo ni Imana nti wewe tukizera Imana cyo gihe twiyambaza abakozi b'Imana baradufasha gusenga. Nuko none wabaye na gatandatu ntakazo turatashe ni mutahe aza umuganga ati ni mutago mwateje ikibazo nimumara gutaha umwana nagira ikibazo Kenyatta kubakira n'ikibazo murabizi Kenyatta nimuhura n'ikibazo mwarikuye n'ikibazo bamwe gariho narakimwe nasaza banje bose barafite inzira umwe yarafite inzira ye mureke mwihangana umwaka jukunduka mwihangana undi ati mutwara umwana undi nyabuna ni mwihangana naje ngasigara base ningeze umwana mu rugo kuko abaganga bari bambwiye ngo azagera mu rugo by'imbinda ngo atabasi ngo azoturika none wowe yihangana abandi babyeyi bakuru uti ngwino umwana tuzamukiza nk'ababyeyi tuzamuvuza tuzamwitaho nk'ababyeyi bya gakondo zacu. Nuko duva mu bitaro twese ntaho wavugisha undi twavuye mu bitaro umwana baramuduha turagiye noneho gahantu nyaboneye Imana ko tugira Imana ivuga kandi ikora. Umukozi w'Imana Evangeliste Bukuru ndamusuje cyane uyu wahana usenga muri wadi yaratubwiye tiri muva mu yarasengeraga kuva ntangiye gukora kuva nkoze ubukwe kugeza ntwite kugeza mzaye yaransengeraga buri gitondo nazutswaga n'isengesho giye buri saa 12 ku manywa n'ijoro. Aranga ati mwe nimuva mu bitaro nimushika mu rugo muzampamagare inze mu rugo. Yaraje n'injoro aravuga akora ku mwana aravuga ati Imana ni wewe uzutanga imiyoboro ya buri kimwe cyose kiri mu mubiri w'umuntu ndategetse n'izina rya Yesu uyu mwana abe muzima. Wowe yamubwira ngo nimpaguruke icyo kintu nanibagiye mu wamye yatanze kwivuga yaragana impaguruke ntange haleluya ngo zitatu ndije nyine muzi n'umwana ndahaguruka kuko naje nari mfite ubwoba murabizi namwe nuko uzo wizera ko ufite gushidikanya naragutse ati haleluya zitatu aranga ati amen yamagana ngo ntongere kubwira abantu ko umwana arwaye wama wizera wamutanga haleluya. Ndabusutse mu gitondo ndariye ngo hageze umwana yaramaze iminsi 9 irenga muruzi yuko umwana nabyo yaramaze iminsi 9 irenga. Nuko nabonye Imana pe akimara kumusengera n'injoro bwarakeye mu gitondo nyine niko narimbabwiye ngo hageze saa 9 z'umugoroba kintu cyabaye umwana ibintu bitangaje cyane Imana yakira kora yeye bavandimwe ni mufite ikibazo umwana saa 9 za nimugoroba ndashimira nyirasenge w'umugabo wanje twatiri kumwitwa Nyafuraha Imana imuheze umugisha. Nyafuraha turamushimiye nabukuru turamushimiye n'abandi bose babanye naje basaza banje baramukazi banje babanye naje mu rugenzi rwa Kenyatta kumwemera kugira guti noneho ahita afata utuzi dukera duteka yafashe nawe n'umuganga ashanganda gusuje cyane Nyafuraha ndanagukunda wangira nzamubwira gusa ndabona ico mwitura ariko nzakibona habaye ku manywa saa 8 saa 9 aragenda ashuriza amazi igikombe cy'amazi aranga ngo mwaye amazi ashushe aranga ati sasa kandi n'umukobwa utarashaka niki Imana nayo yamnyujije mu bwa ubwo bwengeka Imana gizikoresha abantu bayo ziyagurutsaga intwari yafashe amazi amaye igikombe cy'amazi kinini ndamwoye amazi ashushe atekeye umwana tuzi dukiye mu kabebero tuzi mu gafunika k'akabebero umwana w'uruhinja aramugotomeje amare kumugotomeza ikibazo umwana yari afite cyangwa gikemukira mwumva Imana ikibazo cyari gutuma umwana abagwa shake muwe n'uwo mukobwa utwo tuzi dushushe mu gafuniko gutya
yagahaye umwana yamare kuri imyanda mu gihe twari tumaze iminsi 9 taduhangana n'ico kibazo gusa yamuhaye tuzi tungana gutya aratumugotomeza naje mu gikombe aranga mu umwana mare ko umwana ikibazo kibakera kemutse twahamagaye isi yose bimutabare icya kibazo twavuye ku bitaro bamwe twatubabwira bakazava ngo dufotore tibavyemeraga kuko ikibazo uzuko batubwiye ngo barabaga ngo mari iminsi 14 kiri Kenyatta ngo bambwire ikibazo kiramugike mu bwa nutuzi kuri amazi kujya uzava mu mazi n'ubuzima nuko nshuti bavandimwe no kubuhanya bumeze umwana kuvicoga umwana yamakira uwo mwana ni muzima arahari n'umwana ntanagira n'ingwara mu buzima bwiwe habe n'izi gripe tizazipfa ntagira ingwara mu buzima tamuzi ndamuvana ku bitaro usese kaga gati wenda kumuriro wenda ibicura nabe nabyo umwana kuvicogiye kugeza ubu nyine ni muzima n'ukuri ndashima Imana yabanye nanjye muri urwo rugenzi rwose kandi mfite umwana muzima mwiza Imana yo mwijuru ishimwe murakoze cyane murakoze ku buhamya uduhaye bakunzi ba Timazi TV na Butoto Mihanda TV ndumva dufashije twese hamwe ikintu iby'Imana yakoze tuyihaye icubahiro ibyo yakoze ishimwe n'abari abantu bose babigizemo uruhare baba abaganga baba bavandimwe n'abanyamasengesho turabashimiye Imana yo mwijuru mbone rero kwihanganisha abantu bafite izo bibazo ejo ndarwara igihe abantu bazavuga ubuhamya ukagira ngo none ubwo buhamya ntibubaho ariko hari umuntu wampamagaye ejo bundi umwana w'umukobwa arambwira muri mu kazi wagize amezi 5 mu bitaro kubera ico kibazo iwe baranamubaza neza semu kujya byagenze iwe none yavutse afite ico kibazo niyo nzira yo kwituma umuntu yari afite biba ngombwa ko umwana bamubaga aguma gushutsa imyanda bukeye biba ngombwa ko baje kumubaga iyo baramubaze ubu tuvugana ari mu nzu ariko naturashima Imana ko bamubaze umwana ari muzima ariko ikirenze byose umuntu uri muri ico kibazo muri ico yihangana ariko Imana irakora kandi irakiza na nyuma ya zero ico genjewe nimva iyo ngiyo bari bambwiye ati nakane utegezwe kugoruka nakane umwana kabagwa nta yindi option nta bundi buryo buhari ariko amazi nahawe n'umubyeyi utari no kuva ngo n'umubyeyi umwana w'umukobwa ni watekereje avuga ngo reka ntekere umwana amazi nyamuhe nabo nyina ngo amazi ashushe ni ukuri mpaye Imana icubahiro uri muri ibyo bibazo byose ni ukuri ukomeye hari Imana ivuga kandi ikora subirana ijambo pastor turabashimiye mwese abaduteze amatwi reka dusoze ikiganiro cacu tubasaba subscribe na comment na share asigaye n'ubutaha tuzakomeza tuganire Imana yo mwijuru yaho umugisha nakagaruka bye bye ciao